детям Ленинграда. Нет ребят на свете доблестней, чем вы, юноши и дети с берегов Невы. Я встречал вас в школах, в парках и садах, на катках веселых, в дачных поездах. Но настало время юношам страны разделить со всеми честь и труд войны. Караулить склады, разгребать снега, строить баррикады на пути врага. На чердачной балке ночью сторожить, вражьи зажигалки на дворе тушить. Помощь и отрада боевой семьи, дети Ленинграда, земляки мои. Ленинград, сентябрь 41 года. В районе Маховой улицы упала первая бомба. В здании ТЮЗа, театра юных зрителей, выбиты стекла. С каждым днем вражеские налеты становятся все более частыми. Спектакль нередко продолжается на следующий день. Улуу коракка үөренер жол тиксибититтен улахан үөрүүлээх биһиги отучча саха уолаттара уонна кыргыттара тыһынча тоҕус үстүөрдүн саллаах сайын Ленинградка тиибиппит. Нуучча, Хакас, Фин, онна да атын омуктар оҕолорун кытары биир керген курдук олорон аандай дубу кэре куоратын театральный институтугар үөрэммиппит. Биһигини нуучча искусствотун чулуу мастардары үөретэллэре, онтон иллэҥмитигэр театрдарга сылдьарбыт. Ол курдук улахан искусствоға уһуйуллан төрөөбүт сахабыт сиригер эркиллэхтээх атибит. Ону баара. Таня Монастырёва. Джон Кенини Таси ден таптан аттыыллара. Биллилээх драматург Степан Ефремов отчолорго на Москвотугар аҕайах сыл директорды сылдьыбыта. Ол үлэлиир кемигер саха искусстватын хайдах сайыннарар туһунан толкуйду, талааннаах оҕолору сыымайды сылдьыбыт эбит. Степан Павлович Оюнскай атынан саха театрыгар директорды олордоҕунан, Александр Николаевич Островскай атынан Ленинградтагы Государственный театральный институтка саха оҕолорун сүүмэрдээһин болбута. Экзамени тута институт ректорын солбуячы Софья Макаровна Городецкая келбите. Степан Павлович намтан Таняны конкурска бороболанан көрөрүгер ыҥырбыта. Ленинградтар оҕолорум, кытаанагын биллеримең, киһи атын сүтэрбит, киибэстери киллеримең, жигиттер баотурдар, жиктилери көрдөрүң, харса суох кыдайың, ханымсах үөрдэрин. Ленинградтар оҕолорум, Азия анаан ыыппыт, алгыһыны иһиллибитэ. Биһиги биир дойдулаахпыт Татьяна Кондратьевна Едрихнинская Ленинград коракка театральный институтка үөрүнэ сырыттаҕына кырыстаах сэрии саҕаламмыта. Кинини кытта биирге үөрүнэ сылдьар саха уолаттара, үксүлэрэ армияға ырыллыбыттара, кыргыһы инники кирбиитигэр сылдьыбыттара. Кинилерден билигин Степан Иванович Тимофеев, онна Исай Васильевич Попов бааллар. Онтон армияға ырыллыбатах оҕолор куораты бөҕөр көтүүгэ үлэлээбиттерэ. Кинилер бары хоргуйуу, тоҥуу сорун муҥун толору билбиттерэ, хаарыаннаах доҕотторун сүтэттээбиттерэ. Тыһынча тоҕус сүстүрдүн 2 сыл олонньутугар, олох суолунан ааттаммыт лаадага көлмүүһунан сыккырыыр тыыннара эрэ хаалбыт саха сэтте кыыһын төгүрүтүллэн олорор куораттан таһаарбыттара. Бөрөн, сөрөн, өйөн, убаан, дойдуларгар атаартаабыттара. Дораба күндү Исай Васильевич. Эн суруккун туттум, тыыннааккын, ага дойдуну көмүскүй серии фронугор хосоннук сериилэһэргин, киһи аймак каан өстөөктөрөн карса сооккуды яргын билен олу сүйөрдүм. Эйяха кыйы үрдүк өрөгөйүн туйгун доробуяны багарабын. Биһиги театр быт, Пушкин атынан театр, Ленинградка от айын 4 күнүгөр төнүннään. Сезонмутун атырдьах айын сүрбе 5 күнүгөр серийинен киирии диэн спектаклынан сагалааты быт.
Ольга Бергольц, Ленинградский салют. И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат. О, это полной грудью дышит освобожденный Ленинград. Мы помним осень 41-й, прозрачный воздух тех ночей, когда, как плети, часто мерно свистели бомбы палачей. Но мы, смиряя страх и плач, твердили диким взрывом внемля: ты проиграл войну, палач, едва вступив на нашу землю. А та зима, в ту зиму каждый запечатлял в душе навек тот голод, тьму, ту злую жажду на берегах застывших рек. Кто жертв не предал дорогих земле голодной ленинградской, без бранных почестей ногих в одной большой траншее братской. Но позабыв, что значит плач, твердили мы сквозь смерть и муку: ты проиграл войну, палач, едва занес на город руку. Какой же правдой ныне стало, какой грозой свершилось то, что иступленною мечтой, что бредом гордости казалось. Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского раскат, да это мстит, ликует, дышит победоносный Ленинград. Сегодня мы, живущие в 21 веке, обязаны увековечить их имена, сохранить в истории для последующих поколений память о них, молодых, талантливых людях, не сдавшихся ударом и лихолетию. Мы помним, исполним это беспрекословно.